bode, ou vina ou moun tou kak boule la men. Mi bode, sa e fèm ki wè man pil la. Ou biye kak boule l pou mou kak vin la vel paske l tou bel. Mad de yo kon nan men. Oh, e vwe bode. Sa ou fè men. E fèm sa ou kak nan moun. A bode, e plan vin vanil la. Paske mba kon nan sa pou mwen mim tou raze. Sa e chonon bode, kwe kwa pon sou li la men. E bode, ma pren 10.000 gout sou li. 10.000 gout bode? E ba en chonon men. Bap ka bo 10.000 gout sa nan men nou men. Mbad mil nou bay pou. Ton mwen la. Ah ok bode, fò fè sa rapidi. Paske tip ma kodi la. Kama? Ket men, mwen show. Awa imagine ni men ba anko? Bode men, wè mba ou nan vlop men. Eno. Ok, mersi anpil bode. Fòm dekagoule bou. Oh, e ba motiv wè nan bode. Fò dekagoule yo ba achete chak nan makout nan men. Azwa! Che vie bro. Pou wè boul lo. Yeah. Bode mba sou satisfè la. Oh! Bode, ay madam mou vin plane la. Remet mwen la jom fwe. Madam mou bode. Ba konde mwen. E chashi map chashi. E la vin be souvi. E nan boudou fwe. Oh chéri, kon fè rive la? Pala kalam de gito. Koman fè rive la? Wè ki eski te menen? Oh chéri, ou fè la 10.000 gout la mwen chéri. Oh, pou ki sa fèm sa? Ebyen chéri, konsolo. Wè de tout li gang wè tout di kap konde. E sa fèm mal de 10.000 gout la. Men nan le bebe. Wè 10.000 gout sa mi se fè sou mwen. Mba pedil non, mba tirel kan men. Pa yon boule. Ay nan bouda bode ya. Mba di la gi madam ni nan la ri. Fè 10.000 gout sa cash. Fè kare plan ni.